ole voin chu WhatsApp thil thar omte kan lo en ho le kan lo zir ho le anga uluk dein in lo en le ngai lo zir le doni ole kan kalang I WhatsApp a kan lut la ti chuanin update in lut la hei chu status wel kan up na kan ni tamaya ti chuan camera lemte plus a in lutang atu ma hian ti khan in lutanga ti chuanin I video du ber kha in tikanga ti chuanin tinalo langa heta music lemte hi in bunga ta hian in lutanga ti hian IG story an thlak nge kan lung ngai na vele thil dang te ang kha hei at lo da ve thei to a thakop mai hei update thar ani in la update lo chuan om lo mai thea update dangan soi le ang chuak nga Play Store khan in lutang ti chuanin search na hian in search anga in WhatsApp man kha WhatsApp hei ani ta ka thil man chu update anga update hi rei lawa in update ve me nga hei ke pon kala update lo ma se tun hai loka an ti thar le ni karinga update dei to ma in kan a install la kan lo ngak anga ta kha update dan chu lo ni tamai sela ti kha kan update nuwa khan version thar ber ania hi kan install chuan install kan hak zo lokang install sungi arai khop mai kan pause free lok kan ain update zo ta ti hian open hit metanga a then kha chu inti khan ama salama lo so yom ta ka dia a then chu ala om lo mai themo kami ka ama sa kan ti ho ka tin ti le nga update a han lut le nga status na kan ti chuanin camera lemte oma hi plus oma hi in met le nga ti chuanin in du pic vel ka in zong mayang ti chuanin in mu huna khan inan tikanga ti chuanin hemi lemte hi alo om tong hemi lemte music omang te hi alo lang tong ti hian in lut anga in hladu du ka in thlanga ke zon ka play ve to kher lo anga asan chu copyright vel om pal ka hlau dewa khathi khani update thar ber ram chu ti chuanin voice chat te po oma voice chat kha chu anga khani rong khami a record sa kha status sa amon thei khami kha lo fe mi mai don dia khathi zong khani update thar WhatsApp ami kan hriat thei achu lo ni le phot mai te se ole in zawa in mutui mang traffic ule